Drage trudnice, one koje ćete tek biti. Nalazimo se u klubu Trudnica Beba Eva u Karamanovoj 1 u Splitu. Ja sam Bosiljka Bulović, srednja medicinska sestra primaljskog smjera i viša medicinska sestra primaljskog smjera. Dugo sam radila kao patronažna sestra, a 22 godine već ovdje podučavam trudnice kako je prema prirodnom, bezbolnom porodu i kada treba biti carski rez. Se to sve može kroz trudnoću vidjeti i provjeriti. Tako da ovaj rad kroz Bebu Evu je rad koji radi na tome da svaka trudnica koja dođe pod skrb kluba Trudnica Beba Eva, ona razbija strahove od neznanja, dobiva znanje. Mi ovdje pričamo znanje koje je uobičajeno, međutim imamo jako puno strahova, raznoraznih strahova kojega ste vi svjesni ili niste, i ja isto svjesni, nesvjesni, ali sad govorimo o vama, o trudnoći, pa ćemo prenijeti znanje da se šta više tih strahova razbije. Jer imamo i svjesno i podsvjesno, imamo svjesno i nadsvjesno. Ima tu još toga šta psihijatrija to sve zna. Tako da, kad se ostane trudna, masu puta je situacija u obitelji takva da postoji sram od opće kazati roditeljima da si trudna, prijateljima. Jer ostati trudna, to si vodija ljubav, seks, znači radija si nešto sramotno. Nešto grozno, nešto sramotno. Masu svijeta misli da je to sramotno, šta po moje procjeni, po mom iskustvu, to je savršeno, bez toga ne bi bilo svijeta, ne bi bilo ničega. I pa imat ćemo i seksualnu edukaciju. Jer seks mora biti savršen i krasan između dvoje ljudi koji se voli i poštuje, a nikakvo silovanje, nikakvo grubo, ništa od to, ništa nije dobro, nego mora biti baš ona izraz vođenje ljubavi. Vođenje ljubavi, nije ni to pravi izraz. To je spajanje dvoje duša. Najprije mora se spojiti dvije duše da bi se spojilo tijelo. I da bi se spajanje tih dvije duša i ta dva tijela stvorilo jedno novo biće koje će biti savršeno i dobrodošlo na ovu planetu Zemlju, ne samo vama, nego na ovu planetu Zemlju. Mi se sada nalazimo u klubu Trudnica Beba Eva, evo sad jedna mala naznaka. Beskrajno vas volimo, beskrajno vas želimo sve najbolje, beskrajno se trudimo da vam bude dobro, beskrajno imamo dobre rezultate, ali naše financiranje je na bazi samofinanciranja, na bazi volontiranja i vaših donacija. Ako mislite da smo vam pomogli, u prilogu će biti naš žiro račun kluba, tako da možete dati donaciju koju želite, ako možete, a u opisu te donacije će biti da je donacija i to vam bude kod prijave poreza, olakšica pri porezu, tako da apsolutno možete proći bez ikakvog troška, iako ste vi nama pomogli, a vama neće biti trošak. Pozdrav! Znači, seks je ljubav. Ljubav nema osobe koja će se braniti od ljubavi. Pa bilo da je ljubav prema majci, prema ocu, prema psu, prema mački, prema ribi, prema bilo čemu. Ljubav je znak nečeg divnog što nas ispunjava. Tako da ta ljubav između dvoje ljudi koji se vole, koji se poštuju, koji su se našli, koji će se nesebično davati jedan drugome, oni će voditi ljubav i tu će se stvoriti jedno novo biće. Međutim, nema ništa gore od pregleda kod liječnika rektalnog, bilo muško kod žene ili muškarca, i vaginalnog kod žene. Kad bilo koja žena ode na vaginalni pregled, svaka mora imati psihofizičku pripremu, jer to je strašno. Moraš skinuti gačice, pa se moraš dignuti na onaj stol, pa moraš raširiti noge, pa nasloniti pete, pa na naše najintimnije dio tijela neki nepoznati ljudi gledaju, ulaze, bez obzira što oni to rade svaki dan i to njima ne znači ništa,
ali svakoj osobi koja legne na taj stol je to nešto strašno. Strašno i ne može se osloboditi toga zato što je to mjesto intimno mjesto. Ne zove se za ludu intimno mjesto. To je naše mjesto. To je, narod kaže, za to mjesto su se borili bani i kraljevi. Carstva su padala. Ja kao primalja, viša i srednja govorim, život izlazi iz tog mjesta. Tako da moramo se pokloniti tom intimnom dijelu tijela koje se zove spolovilo. Bilo muškome, bilo ženskoj. To je savršenstva našeg tijela. I to je dio koji ne bi trebalo da doživljavamo kao sramotno. To je najuzvišeniji dio našeg tijela. U našem tijelu nemamo nijedan dio koji nije uzvišen. Srce ne je savršeno, mozak ne je savršeno, oči su ne savršene, ruke su ne savršene, noge sve i spolovilo ne je savršeno. Mada to stoji tu pokriveno, sakriveno, ne smijemo to doživljavati kao neku sramotu. To ne smije biti sramota, to je ljepota. To je ljepota od samog vođenja ljubavi do oplodnje, do rađanja. To nema boljeg mjesta od tog mjesta koje može dati nove ljude. Međutim, kako smo odgojeni dosta tu sputani, kaže po Freudu ima male bebe, odmah diraju pišu, diraju kokicu, diraju sve to dole, otkrivaju ta područja, onda roditelji, fuj, ne dira, fuj, treba to pustiti male bebe da otkrivaju. Oni otkrivaju ta predivna mjesta, gledajući njih, trebali bi se u njih ugledati kako oni to bez srama, bez ičega diraju, gledaju, rastižu i super je to. Međutim, tu imamo odgoj. Ne smiješ, fuj, kaka, to je sramotnost. Samo sramota je jedna, sram te, užasno, grozno, fuj. I to ostane fuj zapisano u veću dječjoj podsvijesti da je to mjesto fuj. Da je to mjesto fuj i zato, drage moje trudnice ili koje će to tek biti, kad budete imali svoje bebice, da niste nikad rekli maloj bebi fuj, ostavite neka sama traga, jer mala beba do 3 godine šta nauči, uglavnom nauči, nešto još malo do 5 i gotovo je sa tim učenjem. Bitnim učenjem, gotovo je, to su psihijarti pokazali. I onda šta se dešava sa tim fuj? Kad dođe kraj trudnoće i kad počne porod, žene umjesto da pritiskaju vanka, one podsvjesno stiskaju prema unutra, to je mjesto fuj. Ona je došla tamo među nepoznate ljude, svjetla su velika, ajde, doktor pregledava šta si nedokazna, daj ovo, daj ono, huka, buka, galama, a ona je gola, raširenih nogu i ono sve to najintimnije sada je ko na ekranu. To je onda strašan doživljaj kod žena koje su odgojene fuj, da one nesvjesno povlače to unutra. Porod ne može napraviti jer ona unutra ima onaj odgoj fuj, ne smije se to, fuj, ne smije se to gledati, ne smije se to davati, ne smijete to ništa. Nemojte, drage moje trudnice, kad budete išle roditi, ako tih zapisa imate u glavi, popite doma apaurin, normabel, nešto da vas opusti. Ili popite 2 čaše vina, ili popite 2 vodke džusa, nešto da se opustite u tim trenucima, da zaboravite zapise u glavi fuj. To je mjesto kuda beba izlazi. Treba joj pomoći da izađe, nikako stiskanje unutra. Opustite se, ako ne možete normalno, umjetno, jer tako u rodilištu, ako se ne možete opustiti, oni vam daju dolantin drogu, pa vas drogiraju da možete se opustiti. Pa bolje da onda vi doma popijete neka paurin, malo vina, dobro se najdite, napijte, 2 vodke džusa, tako da zaboravite to i da to krene svojim tokom. Jer ne da bi vi željeli da to stiskate, to je naš odgoj. Fuj. Budete li svojoj djeci govorili fuj, i njima će se to dešavati, bilo muškom, bilo ženskome, jer vi trudnice imate svoga muža koji je doživljava fuj od svojih roditelja, pa on spolovilo vaše ne može gledati, jer misli da je to fuj. To fuj zaboravite, to mjesto je najljepše mjesto na svijetu za voditi ljubav, za milovat,
za njegovat i za rađat. Rađajte pritiskajući, a ne povlačeći, jer to je naš odgoj čini da još uvijek masu žena, ako ne kažem 95% njih misli da je vagina fuj. Odrasle osobe misle da je vagina fuj. Bez trudnoće, ali zapamtite da je to najvažniji i najljepši dio tijela koje daje ljepotu i kod menstruacije, i kod ovulacije, i kod vođenja ljubavi, i kod dobre veze u braku, i kod dobrog rađanja, i kod dobrog odgoja. Zaboravite fuj, to je predivan dio tijela. Evo sad ovo dok budete gledali, zna da ćete puno njih misli ova priča o gluposti, jer ste vi odgojeni da je to fuj, 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 fuj. To je savršeno. Nema na vašem tijelu ništa nije ljepše i korisnije od toga koje može umnažati se. Vi ne možete, vaše srce radi, ali ne može napraviti drugo srce. Vaš mozak ne može napraviti drugi mozak, ali vaše spolovilo može napraviti 10 novih ljudi, 15, koliko god hoćete, i to je mjesto koje se razmnožava, koje daje, to mjesto daje ugodu, daje ljude, daje ljepotu, daje zdravlje, daje sve. Jer kad nauči se dobro voditi ljubav, onda su sve te žene poduzetne, mirne, brakovi su dobri. Ako su loše vođene ako je seks loš, to su sve žene nervozne, živčane, eto ljubavnike, eto svega naopako. Zato to mjesto vaše nije fuj. To je vaše jedino mjesto koje je najbolje mjesto na vašem tijelu, jer se može umnažati, dati na nove ljude, divne ljude, dobre ljude, i pazite kad rodite da vam ne bi na pamet palo da bilo muško, bilo žensko, kažete fuj, pustite ih, oni su mali dok ne znaju ništa, njihovo tijelo zna, njihove rukice diraju se i ugledajte se u njih. Evo tek toliko, volite se i ljubite se i neka bude što više djece.